bantwana benkosi ubaba mkhulu mayiphuma entabazwe ezosibutha ezobutha lomsebenzi ithi insizwa yakwamnguni nentombi yakathethwayo ababe ngixoxela le ndaba ngimncane bathi ubaba mkhulu wangena emzini webhunu eza kulelizwe lapha eZansi waphoseka emzini webhunu phakathi ibhunu lambona sephakathi nje amabhunu kavama uba nenkambe enkulu yomusa wadonswa indlela wayesengena emzini webhunu amabhunu ngesikhathi ayengakabathanda abantu ibhunu lathuthela laganunwabo logogo lentombi yakathethwayo yayithi mangixoxela leti khali inyembezi ngobuhlungu ubaba mkhulu adibana nakho kuleli yabhunu wathi mayifika emzini webhunu ibhunu laphumela phandle eminyango lambuza ukuthi uyaphi ube wayenda ba uwe lo ntshontsha ithelo zami lapha na wathi baba mkhulu kuthiwa waye ebelethe uJosaka la ehlombe nobhuko lwakhe wathi cha wasekhuluma isibhunu ukuthi kuthunywe uNkulunkulu kuyosebenza umsebenzi kaNkulunkulu athi ibhunu la ekhaya lase licabange ibhunu imkhuba yalo lase lithuma selithuma uNkulunkulu bantwana benkosi lathi bophela nazi inkabi ilapha lentombi yakathethwayo yayifika ikhale khona kwehlinye embezi yathi bophela nazi inkabi yathi zazimbili lezi inkaba boshela nje inkabi ezimbili ungeke ziya phambili yathi bophela izinkabi uyabona la ukhamke ngakhona esangweni wavuma ushembe wathi uzohamba lezi inkabi ufuna ulandele inkuni zami lapho uyibuyisela ngaleso sikhathi wakusabaswa itofu oshemula uthi ubaba mkhulu azange aphendule wathatha ubholo wakhe walibeka phansi wakhumula uJosaka waseyibophela lezi inkabi ezimbili wathatha isampoko wayikhuza wabuyela esangweni kude la iqhamuka ngakhona wayifica ngempela inkuni kanti ibhunu liqondile ukuthi ubaba mkhulu alandele leziya kuni lifuna ukumbulala ilapha lentombi yakathethwayo yayivele ikhali yekitiye makade yenzelwe itiye ubone kwehle inyembezi umuntu omdwala engahayezi ubone kuphuma nje inyembezi wafika wamkhulu ezinkulu wayilayisha eyedwa wayilayisha zakhula ekalishini wayihamba ngekalishi kuthiwa lingena amathayi kwakuzinsimbi kuzipokwe ngapha kuyinsimbi ngapha kuyinsimbi ngapha angazi kubizwa kuthiwa yini lawo masonto njalo walayisha sagcwala wasiyabopha lezi nkuni wayibopha lezi indophi kuthiwa wathi phakathi nazo eyibopha indophi waqhamuka ibhubesi khona ehlathini kanti leli bhunu lifuya amabhubesi la phakathi maliqhamuka ibhubesi awu bantwana benkosi yayikhala le ntombi ikhala isikhathi sayo eyabona ngasibaba mkhulu phakathi malifika ibhubesi wamisa isandla nje akabalekanga wamisa isandla walibuka nawo lambuka ibhubesi phela vele aqonde inkabini eyodwa kulezi inkabi ezimbili eziboshene lafika la ibamba lapha entanyeni inkabi iboshelwe la ishala ibulala ibhubesi lase khipha amehla abomvu selima lapha wayese basenkingeni ubaba mkhulu ukuthi sezohambisa ngale inkuni ekhaya ngoba inkaba isaphelele awusikhuluma ngoNkulunkulu bantwana benkosi wajika wasekhuluma nalo ibhubesi wakhuluma ulimi lwasezulwini bantwana benkosi wakhuluma lesilwanyana esesatshwayo umhlaba wonke wakuthwala bonakala ibhubesi liza kuye wathi eqaqa inkabi efile wasephakamisa ijoka lafika langena ibhubesi walibophela laba inkabi yesibili ayibonke inkosi yamandla waseshaya ibhubesi washayela lenkabi wayofika emzini webhunu kuthiwa ibhunu langena laliphakathi egcekeni kuthiwa labaleka langena phakathi endlini lalunguza ngefastela ukuthi yini lezayo liyabona isilwanyane ngapha inkabi uza nazo ukufoka amayikiza awumantwana benkosi silandele isilwane zinsizwa nina abakwashemeni zalwa isilwane lingayikhosi ukuthi zalwa isilwane uqobolwazo alizalwa nje umuntu phaka noma nihamba phi nazi nizalwa isilwane uqobolwazo